Apo! Apo! Ay, Anya jay sir? ma'am, dito iba't ibalay ni ma'am nga Jonah. Ay, wan sir, siyak de jay sir. Ay, si kayo aji ma'am Jonah. Ma'am, umay ko lang kung may deliver dati in order yaw, dati parcelyo ma'am. Oh, dati in order yung anuang ma'am. Ay, ala sir, baka nga siyak ajay. Na, apo ma'am. Si kayo ni ma'am Jonah nga Dukaos. Wan sir, Purok sa isbalagbag ma'am. wan sir. Oy. Si kayo atoy ma'am, order mo nga talaga daytoy ma'am nga nuwang. Ay naapo pa niya gamin tinanakan yun ma'am nga nag-order kayo itinwang online nine. Nga nag-order kayo itinwang iti shopping. Di, ala sir, baka de ubing ko. Anya? Jubing yaw? Wan sir. Ay naapo, anya gamin nga gapo ma'am. Nga pagay-ayamin nyo ti cellphone dagiti ubing yaw. Ay na, apo. Ay, ganyan ngay garod ma'am. I-receive mo na ti parcel mo ma'am. Ay, ala. Kimano ngay sir? 80 mil, ma'am, 80 mil. Eh, kumagan ma'am, tayo receive mo. Ay na po, tatayag pa nga nagipalpalakad dito yung anuang, kalkalinduusan na kaon. Siguro sir. 80 mil, ma'am, 80 mil. 80 mil, ma'am, 80 mil. Ala sir, mabalin nga cancel sir? Ano? Cancel? Wan sir. Ay na, nag-order kayo itinwang, tapos i-cancel yaw? Ay na po, ma'am, dimla mo tirigrigat ko nga nagipalpalakad dito yung anuang. Tatayak pa nga mapudpudutan, tatayak pa nga kalkalinduusan, ma'am. Tano may deliver lang dati nga parcelyaw. Ay na po, tapos i-cancel yaw. Ay na po, tatayak pa nga kalkalinduusan, tapos i-cancel mo. Ay, yan nga mapalit i-cancel. 80 mil. Untoy. Na po, 80 mil. Ay na po, nuwang i-cancel yaw. Ay na. 80 mil, 80 mil. 80,000 natin, ma'am. Alam mo, tinwangain. Ay na po. I-cancel yung then ito naman minsan hang kayo nga order tinwang amam. Baka ito naman minsan ilipante ito may ko i-deliver dito yan. Ano? Opo. Nuwang order nyo online. O anya dati nga prutas anak. Banana, daddy. Uy, nakalalaeng. O dati nga ay. Apple, daddy. Apple! Ay, anak, kadaman ti damagat kanyam. No, kas pangarigan may isang prutas ni mamem. Anya nga prutas, isuna. Meron, daddy. Melon? Gaputa nasam 8 will no napanglo ni mamem. Nabangrawin no. Nasamit nga. Ado, tiron na, daddy. No. Iso nga meron. No. Ay na, apo anak, tika na tagaray. Ay na, mangag na ka ni mamem.